Nakura tu itin pa pastor nga perlu haro sikul, haro kalulusan. Mantad ke iso no sebab kekuaan nga mantad dati. Iti jemaat-jemaat. Saya na kari kata pastor dahiri kini na kayo nunutuhat na ko gulo. Hingga ka sinumikul ka. Nunu kalulusan no aret hot tatiad digi nga minta maapi kumbal mong hotir dila. Tumbayan ako dati orahyan yan harohit orahyan no mangilahid di ba kan katujuan dat manginsok nga iso no pamantad dit kakuaan da itinapot para pastor nga perlu pasikulan nga mantad dati sira na parumikot ta kadhiri daerah nga apa kau punya kalulusan sakira na pagyadi kasyuham saya tidak sekolah karena padiham pengkuron okay? Sakira magi boros-boros isuang kepentadbiran teka itit pasor-pasor nga haray karaitet yeti kita perlu bersaing dengan jemaat kisikul ngay ilam dokutur peguam yati na po ay sa kalulusan ka jadi nakura tu perlu sikul pasor mantad dati pokomun takailan sakira ay sa sikul anu kadid kisikul ka aiso nga korikoton na pakinarahingan nam ay kinaringan mo hotot kau lulusan apa kaki oh PhD ko digi oh bahasa lamat ay setiad di kisikul ka aiso nga iyati na po nga magyagal po idapan kinarahingan ay seguna dati akawaso sikul nga mangulak-ulak takay dat mga pastor-pastor akawas no pasikul nuhom kakito kadhar kakurangan ni pastorom iya na nauto si dimong hubisyo akita nuno pod haro kakurangan di kotbasyom pastor harutit ling dedi ahom kangami kantad manu intangay ka ako ni di ko taan pod hari sabat ihokutbam alawon ko di pastor khotbah ka akon ponod haro nondohit tuk bubuli nagi dia khutbah ko di pastor kangat to kom yoh pondol tikit tasuh do sakira tasuh jadi nakura tu overload sikuliti pastor salah satu no pangamantad dati mempertikai to ka sikul dila karikot tapay pastor nga nunu na dia kalulusan ka ay lan nundod ay sa sikul nga nunu namila pabuatan na hiti daerah ti ka sudah pun tidak handsome jadi mission di nga boleh dikatakan dat ay apaksa lah apa sikul nakura tu aparlud iya di kakuaan na pa nga mantad dati sendiri para jemaat mempertikai ito kalapasara kisikul ka aiso akan na po kasikul nga naurapan ko na di ti dua tuhot barasa pa di pasar max nga jemaat tidak pertikai kau punya pointe manguhat nila kisikul ka kaamo aiso manguhat dat foplet ng kunano no talo ka dua ginapay ay landati nga kisikul na kaaiso sayra na pad aiso sikul nga hiri nanda dipandang rendah nanda gisambot monolifon nga nanda la misyon dat ako'y lokot baha pastor dahay ka nga inapay telepon na tiyadid tapat kapiya nga iboras sa palambusan na rin nga kenapa misyon na hantar pastor yang begitu yang tidak pandai khotbah di daerah kami nga palulumisan na pandai boras nga pastor kami tidak pandai khotbah nga palambusan na pumadaan na kapiyam kenapa misyon hantar yang tidak pandai khotbah itu inapagay pinapatad nga misyon pendidikan okon ke iso syarat di papakitod
ina pa'y pastor di nga bertanggung jawab. Haron na gimangkoy pastor at akawaso pasikul nga kailo na dit tirik. Kailo na dit ikomandati jalan tikus tu menghilak kailo na dit mengilag paingkah ka nga paingkah mo tigya ka haron na pa'y pamalapis. Kumbal kapag kamong gat sumambayang parbincangan sekolah sabatet o gumoy pastor rohiri. Sayra na pa parbincangan nga pa'y pastor magisimbar-simbar. Ina pa'y jamaatam iya padi tikos sa makinangaw padi. Nakura. Kakuan na pa nga harasikul dia la. Nunday pabarasan dia la. Saya punya pensyara bilang ka. Kubasan na patit magisusaya gasikul. Harihilad palipin ke mugahilad di MVC harihilad unay agumo na pakinanan. Jadi kapag yamong anday magisuso ayat college nga saya punya pensyara bilang ka itiso nga pensyara saya bilang ka. Jadi ito nga pastor kapag yamong takanapod sekolah sabat may jamaat nga akon takakayad di kada tako papakita dat iti di magisasap di college dat eventis sendiri tujuan galat sekolah sabatilo nga no kadida malayo kita martabatkan firman Tuhan kon ka magyalala tako. Jadi iti na padi ay sa sikulit ti di apakain isuang na pelayanan lah tu iati dia sendiri mada kau ti pastor nga kau lulusan apa? Jadi mission terpaksa di harus sikul, harus college man anua sebagai pastor. Isain lo kau ngay kasikul yolo na harus kemampuan iti na padit kung sikang ngay apanggil kapuriman nadid oloho nga ay sa di pakurayan tu may sikul nga ay satusin mamuhon nga mesti di pagulo na ni kisikul tok papasala di jemaat nga perlu datid apurimanan iti karikot na papasoram kisikul ka aiso nga iso ika ilabors kinarahingan na igitan dilo no kunan datid ilo na pa nga nolohaw no kura di sayra na pa din nakarikot ila diri daerah dati nga kisikul ka kaaiso naurapan ka kaamo